Ni tariki 14 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2026 nkureterete nteto cietu ntuko cionthe cia Tuesday aria nkuruki twithaira tugitigira tugutariria rugono kiri antu bamwe ndene ya kaunti ya Meru nikenda gutigira ati ngono ciao ni tikwithira tikigwikira inya kumana na ura bambiririe uturo bwao mwanka bwakinyira au bure mbuga muntu tende thugani ya kiri siasa ethirwa agitonya kiri obisine fulani tukaraniria nawe tukenda kumenya uturo bwawe bwithirite bukigaruka ati ani mantu jari kujara ethirite mwankira thaiji akithithia ndene ya uturo bwawe kenda kwagira na nkuruki gutigira mono aure kethira no withirite okiunika nkoro kumanya na rugono rwawe akethirwa akigwikira mathuganio jari aja kugucokaniria mwanka uturo bukethirwa bukiagira nkuruki na ntuko ya narua mugeni wetu na kinyire kiri studio cietu cia Wero TV niwe ntoribi itirikia uria kagite negaka ni minister kiri rwangine rumwe ndene ya kaunti ya Meru na kethirwa agitutariria kethira mantu ni jethirite za kigaruka kumanya na uria mwankira thaiji uturo bwithirite nyuma yawe kwithirwa agitonya obisine na achiethiriria atia arinde thugania arindithirwa arikiri obisi eje ni rwaria mbije ogwe utenda kwithirwa ugikurukirwa na ura tugwita na mbere kinya tukethwa tukigwa moni jawe mwanya kiringono cia mwanya ira twithirite tukikubangira kagitene gaka na nande mutegeri nkethirwa ngikuririkania ati twine cietu season 2 nethiritwe ikirigirwa tugikinya mweri jwa 8 tariki 8 aria ukethirwa gikundwa ndwembo mwanki ni mwini urenkuma niwe Kamano Ndwitumwari na nkuruki ethira thaiji ugitonya kiri werodigital.co.ke oscan QR code eje erindene ya TV yaku nikenda ugwe withirwe ukigwatira tigiti kagitene gaka ukethirwa akiugichokia biuria bika yake wa scan QR code eje nikenda withire ukigwatira tigiti ya twine cietu season 2 neo tugwita 88 na nandekirirwa rero eturwa ntuko ya narua na ati kithurano kia All Kalau kira kibangeri aramisi yao kigikethirwa kire kithimi gikinene gia kuthuja urungamia bwankia maya IEBC mbere ya ithurano binene bya 2027 ikwithirite kuri na gasagasa inyinge kugikuzirwa utumiri bwa maramari rutere ruregani rukiorota thirikari na kinya mibango ya gutonyera ithurano bibi uguri bwa kura na kinya unkumania na ndekire mtu wonde eterete kuona temono no ugatinda ithurano bi ende kethira IEBC ikomba na gutigire ithurano bia uma Wero na bitina nkarari ne kumana na untubobo ne kyo gitumyo tukubwana ura tugukuria atire ni ogwetikia IEBC igetithia na uma ithurano bia All Kalau. Ethiro kiaranira na bote gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya amona ntitwira nkureterete ni Garato kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. IEBC gutariria kwithuranira kwayo kiri ithurano binini All Kalau Boris Nkorokia ngiri bakibangwa ni ontubokaria arimi ba majani kwa thirikari biumia bithatu kweberio goti bwatile vika na bagome guketha majani akari ntere chaga tithine kuthithia maandamano bakiregana na kuthamwa kwa obisi cha ACC biashara thokone ya kibunga guteta ni wongere kubwa kunyamarua ni amba Teto cia Weru muonanirio twa mathithio ni
Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chikambiria thaiji. IEBC rwangirwa borisi na nkiama ya urumwe NCIC ne bariritie ithurano binini biria bieregiritwe gicigone kia Olkalau ntuku ya Aramisi gikaroge kiria giotongeretwe ni mukaririgiti wa IEBC Erastus Ethekon, IG Douglas Kanja na Dr. Kefa Omae wa NCIC ne kimurikite mantu kathomba zareo za unkumania gasagasa aria borisi nkuruki yangirie mwe bakibangwa nteriji nikenda gwika ukaria utumeri bwathimu botetekirwa kire nyomba cha kuringira kura toria kwithirwa duranirite riboti iji. Elections in Olkalau will be held on the 16th of July 2026. Rwangirwa NPS, IEBC na NCIC ne baranirite na ndikibante toba gwatanirite bonde kwariria ithurano binini bia Olkalau biria bieregeretwe Aramisi nyuma ya gikuo kia mubunge wao. IEBC ekiuga ni bangete bobwega kombithia bo. The completion of procurement and delivery of election materials, both critical and non-critical, to Olkalau. Gazettement of all the candidates that have been cleared to run for these elections for Member of Parliament in Olkalau, the setting up of polling stations and the tallying centers where the electors will cast their votes and be counted. We have also completed the servicing and testing and configuration of our technology. The use of mobile phones in the polling booth is prohibited. You heard some time back when we conducted the elections in other electoral areas, we saw one individual had taken a picture of their ballot paper after voting. They took pictures of the marked ballots and circulated it on the internet. We wish to remind Kenyans and indeed the voters of Olkalau that please do not take a picture of your ballot paper once you mark it. Mukaririgiti wa IEBC akinyeria register irereo Aramisi nethingatirite matagaria jonde gikatiba. Anybody who claims that the register has been manipulated is spreading false, misleading and unsupported rumors. So we urge the citizens to ignore any such persons, be they politicians or activists or any other representative of anybody in this republic. Na rurwangirwa NCIC rokioria tongeria bagesiasa kurumira migambo etena kunjira. Commission appeals to our leaders at every level and every sector. Your words carry weight. Use them to unite, not to divide. No cause, no campaign is worth a Kenyan's blood. We appeal to every Kenyan to refuse to be incited into division, reject politics of hatred and rhetoric of contempt, and embrace dialogue, tolerance, and coexistence as the foundation of our shared future. Rwangirwa borisi rokirikithia gukethirwa no karia bwa kung'ana Olkalau. We have over 1,000 police officers deployed to ensure that the by-election is adequately covered. Number two, to break it down further, the 114 polling stations in Olkalau have adequately deployed with police officers going by the standard deployment procedures. Maureen Kinya, nteto chaweru. Mutegeri kumana na rugono rou na rwa turikuria ni ugwitikia IEBC igetithia uma ithurano bia Olkalau ni ugwitikia IEBC igetithia na uma ithurano bia Olkalau itaname na kwithiro kiaranira na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na nejo maoni zara kinyaka gitene gakankethirwa nkenda kuigwa kumania na Minister Nturibiti rikiende ni account ya Meru ni kenda kinyawe ethire agitwira kethira are na wete
witikio anankia maeje ya IBC nturebi wije ethaizi nitaka IBC ethiritwe igikwa latirine kuonania kethira ithurano bibi bikethura bikigitika na njira ya uma njira ya weru wije thaizi tweterete 2027 na all kalau ni ethiritwe mono ikimurikwa kumana na kinya siasa ira ciethiritwe cikiumira kagitene kakaguntu guku Morini ontubu ni ontubura buriko in reality actually nontu antu baina wasiwasi especially opposition but in a confidence nontu iba komeiti mwenjaro na kinya eto edinogo etawata edinogo lieto kukirinya muno kinya ya kiru antu bambrie kwa choice ya president which according to me the meako choice ya president nontu IBC ni independent body na buramba ndakwira Kenyans ni atibage na imani na mbondira nontu no ilasma no baba kaiti ya kidurano no mwana oramiru wa orobona moko mweka no moya wacha nao muta nontu kutena njire weta atia ende imani baba tiko ya na imani na IBC baka irigira IBC kadide durano bia kabisa na ngui kwa kinya chairman yake aria ngui kwa kiaria actually I want to irigire durano bikete avie free kabisa bien a lot of transparency na baki wantu baki akwithira baina mantu ya maingi na baki kara sheria ire ikathiatirwa kia mwisho ndai kwa baki wa noringwe no thai kwa nyama yake thatu noringwe vaini ya milioni 1 ibaki arake mantu yau so winde ndakwira antu bareke kwa pessimistic yani betha na antu bakuona kiundu aki by optimistic ati mantu yageta ati abuboya wintiritanite Morin kuona kiundu yani irerwa gwilela the dark side of the coin benda gwilela the bright side of the coin nonto buke akwitha bwina wazuasira bwega bwina wazuasira antu pongo no babwebele nyobwebela Wega sana ni untubwa maoni jau jaku mutegeri tugita na mbere na gukuretera nteto ni ati ngwataniro ya arimi banini ba majani batongeretwe ni mukaririgite wao niwe Silas Kiremi ni boretie thirikari kweberia ugoti bwa gicunche gya kibugu gatanta inyanya bure bukuri wa majani ne baejene ntuko 21 ugoti bubu bwethire bukeberu wake thira ti ugote murimi ugaketha majani nthigurune yonthe ya Kenya bakiuga ugoti bubu noka bukunyia baita kiri murimi kagita kare ngarama ya uturo yonekete gwitia bonene mutugikare gatumenyithie Baba ni atongeria bakiama kya kusto batongeretwe ni mukaririgite wao Silas Kiremi na narwa baruga bathirikare mukana jwantuko 21 chakwa iberio goti chaine bagicuje kya kebuwa turumo nyanya kumakirigana bakiugo goti bone bukunya maria murimi na bakiuga ukeja gutwika thirikare bateberio goti bou bari tayari kuria murimi agaketha majani turira thirikari atiri na tote koromba katukwira thirikari itaitio goti bono ntukabukuthiria murimi ti mbondi ebwiri kurungamiro ithirikari ya Kenya kiriago na mbe ira twita exchequer no ntuni ugoti bweto bora twitite ndere lakini arimi baba riuga uju ukeja kwithira thirikari butumba gwita ugoti bo patiketha majani jao pakarekana nayo ira twitaga boycott na twaeja na ntuko bareja na ntuko 21 kuma tariki 9 tugomere guketha majani mwankarira thirikari ikaita mogoti jau tougira ja 0.8%. Arimi ni marire thina muno nondwa kwaga mbeca na nema kuruta wira wa maiketha majani nkuru kini bariritie mboro ya majani bakiuria thirikari ni bambirete kurio na bakiuga ni baigitwa terekeria baone bakubanga kugura mboro yo bari bobongwa ndiu beje benderia murimi wa majani beitithietie mogori bariuga bate kwende unaketha no mwanka ije ni batigire bare ndio mwenera baguraga kumakiri thirikari tugurire twije tumigure na mbeche inyingi nkuruki tukiongairwa nkuruki ya chiringi 2,500 kana inya 2,000 itukurega na turia na arua na inyene na muno tubere kethira ibathuganitio
nonga beja na fertilizer eu bakagura batwenderia 2,500 ira tukunengerwa ithirikari kethira teu bakana na fertilizer yao no baturetera buru muthiene romba rĩao nĩ atĩ barenda majani jejagirwo ibande na kũrĩo mbere ya themo chogoro na nkũrũki nĩ borĩtie arũngamĩri ba factory chao na KTDA kũrwana na wamba ba majani bakiuga butathira buru ibandene bimwe utuko te mwega wa kuruta wĩra rĩrĩa andũ makwĩnoka utuko nĩ magũtũnganaga na maũndũ matarĩ mega na rĩngĩ makathũkĩrua na kũu nĩũndũ wa kwĩnoka utuko tukwĩra management ya factory na management ya KTDA ithirie wamba bou na boja ĩrĩ itũtangacĩra ibanda bionthe bia majani o kĩbanda ikĩgũrĩra tiri yakĩo nikenda atiga kuiwa majani jawe nikenda mũrĩmi o majani ona mbeca kĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa riĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Minista wa twana na agenda kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi niwe Kelly Karemi rwĩngĩ norĩtie ũchonkoni kuthithĩka kuthingatia mũciari mwana ũrĩa ũkwĩrĩka gũtigwa ate stage-inĩ ya Kĩrurumwe mwĩkano-inĩ jwa barabara ya kuthũngĩra Chogoria. Mwana ũjũ ũrĩa nĩ wa mwĩthĩ na arĩ na ũkũrũ bwa mwaka jũmwe aratigirwe ate amwe na kinya kĩondo kĩrĩ na nguo ciĩna rũjĩ na kinya gaukuga cibitarĩ karĩa kaandĩkirie rĩtwa rĩa ng'ina mũciari. Martin Gambi hari na riboti eje ya Kiriga. Ndeto cia gũtatwana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akaigũtamba minista wa twana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Kelly Karemi rwĩngĩ ojete kana gũkũrwa mwanko mũna nuchu thokoni ya Kĩrurumwe tauni ya Chogoria. Nderwa kwĩna mwana wa kuoneka Kĩrurumwe na mwana uyu ni mwana munini ta wa mwaka ũmwe na nusu na antu malaonire mwana uyu kana mwaru aronire mwana uyu ni maronete ng'ina wa mwana site erienu ya kwao akuite kana kanini na kange kairitu kata ka grade 2 ugu akambatete na njara kũrĩtuĩkĩka kana gaka gwĩtwa Caleb Mũtethia gatigirwe igine goro na mũbuko wa nguo ginora gwĩtwa Zipola Kalei kuma mbari cia Karumone ntere cia Mikindori. Rĩu auka ekara erienu ya au picnic aringa tuthimu na watuika nĩ arona unirwa for some time akithiruka na aringa thimu. Rĩu thaire antu maracokire kuona kamaronire mwana munini uyu wa kaboy ka mwaka ũmwe kaumite gate-ini kana kaumite kathiĩte side ya barabara kakĩrĩraga. Rĩu nĩro mama ũmwe ara notice mwana uyu nĩ akuonaga ina ng'ina esiria ng'ina kari wa area kana ingo hapo muntu agenda gwĩtethia. Rĩu aukia kana kaure kala nako mathirie tha ng'ina te musu Sikeri ariuga mwana thimo kuoneka kabukuni gakĩrĩ nĩki karagatigĩtwo na mwana ũyũ kũrĩtuĩkĩka namba iri kwiti kuthina kogu murango wao wa gũchwana na gina wakana gakũra. Twethira na ratigĩte ka paper bag kena nguo na ndani ya nguo enu kena nyamwira kwena nguo cia kwena kabuku ga clinic na kabuku kautwa the police kana madam OCS ageria kuringa thimo inu irari kuu most of them irari mteja neronekanaga tutona information ya kutosha. Keri ariuga iba gũchwana na mũthũganĩrua kana gina wakana gaka na no akwethirwe gino jo atikwĩmenya ikiongo gĩtarĩ kĩega. Tutigũcaria mama uyu kenda tumupanish kana kenda tumuonie pale muntu muthuku kana ithwa mwana ni twenda tuona ng'ina wa mwana tontu kana ithwa mwana tontu mau nimo aciari mega muno makurera mwana wao kenda tupota kuma support tuli thirikari kenda tupota kumanenkera the necessary support kana tugeria kumathikiriria niki gitumi mena pressure inu yonthe mena yo nkinya muntu agakinya bantu agatamwana koguo nuko menura tigire mwana Kĩrurumwe kindly anoigote kwenda Mount Mengi Nseria kana othia police station. I promise you ukathikĩrĩrua. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mogambi.
Nyuma ya mtu umwe uria nandi ukumenyekana ta Dennis Mutembei Makembo gukua nyuma ya kurathwa kienine kia matakiri kiri muchetho gati ka UNESCO FC na Kenya Embu Prisons na ndenja yao ni chumirite guchwira mwendo wao Kyoto. Mutano ng'ina wa mututigi aria athira Mutembei kinya atirari agukarakara kienine na nkuruki kinya atithagirwa ari shabiki wa mubira tayari abisa wa Boris Rwangirwanchera uria ukwirikana kumuratha ni arikite gwikirwa mpene Taburari Tamwaniki agutumenyithia. Thana mwekuru wa Dennis Mutembei yore ni mtu murume wa ukuru wa miaka 29 uria arathirwe kagita ka misetho ya UNESCO FC. Kenya Prisons Mbungirin Barrett ni baumiritie kwariria untu uyu aria baugite Mutembei tifani nkinya wa misetho batindire na mwekuru wae na mathama kiogoro magukinya athi kugira brother wae misetho ni ino ni untu niwe ari na bikibiki yae na nilio ethagira kisanga sagikie thwa kirathirwa o yore noena kana kamwe twatindire noe taumire no gumuche toino wetu tukuigwetu twathi twa celebrate ke twa celebrate tukinya muche na tatonya nya nyumba ambira na thagane muruagina kuikuthagana muruagina ithimu ndegirwe yandingira na ndarika itali mbingi ndegwa Mutembei akulingwa na bunduki tiro irio tio twambie kwagagagu itwathire agwari gatunga cibitari twathi twashughulikira ambulance ya mwira cibitari twachoka muche kugira kibande tugichoka muche twikinya njirani irio ndegirwe mukuru wakwa guntiga ici cia tunuwezo no tunindi turarinya kwirikiria kana ikanini kamwanka na nuku bariugani barite na osipindi nyama imbandu na bera betho bena wetereria usonkoni ni uthiete na mbere. OSPD wa Malimanti amesema kitu moja, tutulie afuatilie kesi mpaka ifike mwisho. Ndacoka ndauga rwong'ini rwa ipoa wafuatilie hata wao. Anto baba mujia monatori bariromba rwangirwa ipoa kurutha usonkoni na Kyoto kuonekana kubera ibarekane na corruption ibaraithe bathukie kiratu kwindi basumu ibo baruthire tugutwe baruthire twina ugwa ndene ya ukaria wetu wa uturo tukurombaga ipoa ni thukie tagaria riega ria askari uyu no twathitire ni atiero na kaurage antu aerwa na kariantu itagarire thukwe riega ojiwe bwega na kana kenuka kana kabungwa maisha tio no tukenere no twende tayari turusite muntu wetu nwe stare yake na muye wake cienderete bwe. Nteto iria jionthe jumanitie na kuregerwa kwamba wiria ethirwe kingirwe ni timu ya UNESCO FC o yaingirwe UNESCO bathi gukenera bao yao kuthi referee athi kwaria na lineman amuria ni ukweli kasi ukweli mtu uto tatindete no mubirani tifani wa mubira nambo jirete tadi mwene wa bikibikira renio ukinya kieni ni asutiwa ngiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu Mutegeri kirirwa rero turantukana narwa turi kuria kethira IEBC ikethirwa igitigira kuri na ithurano bia uma na bia weru kiri ithurano bia Olkalau na ngitegera SMS chaku kurukira mutandao jwetu jwa Facebook Meshak Mbaru ariuga which IEBC the last time I checked IEBC and UDA is one body. Kabwe Charles ariuga we are not in Olkalau but I guess if Mbere was free and fair then the same applies here. Nawe Chalimata kauga serikali and the power of individuals who are playing the game not fair. Remember Mbere and the outcome. Jau ni maoni zaku mwanya jareo itite name na kwithiro gitutumira kagitene gaka kukurukira mutandao jwetu jwa Facebook eta name na kinya kwaranira na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 ende kagitene gaka ugeta kuraja tugichokera tukabumenyithia gitumi kiria akari ndene ya Central Imenti bakwithirwa bagikatha kana kwithirwa bakigika mubunge wao ugeta kuraja.
love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wingi nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe reruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ithioga tueri tega isui tega pere itupato sanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Muchama ni yoka yothire otwita kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inazangoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV.
Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngechokera na Nteto Nkuruki, minista wa mainya na peterori Opiyo Wandayi ni atumirite ati thirikari nirikite kuongera kagita ga kurikithia VAT ya gichunchi kia 8 kirigana kwa mieri ingi 3 izite kiri mogorija mweri jwa Julai gwita August. Thirikari yugite karikithia Nkuruki ya milioni 900 gutaura murigo jogoti kenda gutigira maguta jatira itia Nkuruki ya uria ja kwenderwa kagitene gaka. Minista wa mainya Opiyo Wandayi na atumirite ati thirikari igeta na mbere kurungika uritithwa ngugi bwa gichunchi kia binana kiogoti bwa VAT ya intoba maguta gwa kagita ka mieri ingi 3 ijite mwanka tariki 14 cia mweri jwa Oktoba mwaka juu. Part of the government's commitment to cushioning households and businesses from international market volatility, and in consultation with the National Treasury, we have extended the application period of 8% for 8% of value added tax, that is VAT, on petroleum products for a further 3 months until the 14th of October 2026. Ariana and Kibanteto mushine munene jwa Nairobi, Wandayi ariuga kinya gutwika thoko cia maguta o me ya Kenya itiragira Bruno ntuba kuingwa gwa Strait of Hormuz. Akenya batere kugiogwa nonto thirikari ni thuranirite kuona gutino nyiuba maguta ntheguruni. And that means therefore that we have been able to achieve our foremost objective as government, and that is to ensure steady and uninterrupted supply of petroleum products, even against the backdrop of all these many challenges. Wandayi nekirite Kenya wira ne ati thirikari karekeria subsidy ya shilingi milioni 945 kiri mweri jwa Julai gwita August kenda kuthiria mukenya murigo jwa magurija mero jaria jagatumirwa na arwe ni rwangirwa kuraitha wendia no gorima maguta April. Further, in the July-August 2026 pricing cycle, the government will deploy a subsidy from the Petroleum Development Levy to the tune of Kenya shillings 945 million to sustain the current price levels. Kirerwaria rwawe Wandayi nonekete gukatha mubango jwa thirikari kiri thirikari niyo G2G akiuga ne kumania na juu Kenya etiumbite gukujira mpongeria magurija maguta o me anthiguru ta nthiguru ingi. Under the G2G framework, the international oil companies who are our partners in the supply chain have been able to source these products from multiple sources over and above the traditional Gulf. Wandayi augite kumania na kwambiria gwa nkirithano kaire Middle East kuomba magurija maguta jagaitia ende ta thirikari ni baibangite kuona Akenya bati kwaga maguta wira neonekete kwerekeria kiri atumiri maguta. For wish to reassure motorists, public transport operators, manufacturers, farmers, businesses, investors, and indeed all consumers that there is adequate fuel across the country, and that the government remains steadfast in ensuring that that particular situation continues to obtain for the long haul. Kiripotera Nteto Cheweru TV, Mbitagwa Dorcas, Wakaria. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Ngeta na meno kumenyithia nteto chetu ni ati akariba kieni kia itama gicigo kia Igembe North ni bachietitie gwitana mbere kugwata mbaru mubunge Julius Taitumu bakimukatha ni untu bwawe kwithirwa akiritaniria ngugi bubwega na Rais Ruto na kinya munini wawe Profesa Kithure Kindiki batongeretwe na kuga bo barikiri mwerekera jwa gisiasa na ruthiomi rwa tutam uria barombete mubunge uju kwithirwa akirumira tutam kenda batetheka na mirandi ya witi na mbere. Edwin Gatobu ari na ripoti tariria. Rero katika mubunge Julius Taitumu na Rais William Ruto na jaure rais yonekere ikumukatha weekend ndhiru bakiuga ngwataniro ni bakwenda ani ubombe kwithira bakiona mawiti na mbere kuma thirikari na iji na gitumi kia mubunge kuthurano witanira na thirikari ire irikuo ndaikene unontu utemi otethia antu uteke thirikari ire irikuo na muhoroto yo atinja iyo moya muno nontu bakwendanira na thirikari ire irikuo na nitoibirwe ria mwezi ria munene ararika elo na arire mantu yake muno na aramwa pongezi na itukuromba ngwatano yo isindi kuendelea ansi mwangatha hii magetirete kwa ntobetwe nange no kwa lare itukuromba ngwatano yo thura ireo mheshimiwa Tinjai na president kienda tomba ukuthinto bibingie kumaki national government bia na kwetu Igembe North Ruto na tutetheti muno nontu ginya bakwelare ni bui na ni kubwethwa na ekabua na ni bia ntutu kwa bawatanira mheshimiwa Taitumu bete wo batutethie ontu batutetheti muno kinya na twari kanisa ne buru ngosi bero itwatetheru Ruto turi kundi na itwatethukire ane bakeri bari bagwiritwe atibime bibika ya kinyumebo kuromba kugitura barabara iture bete thine kuma keke kiula gwita kadicho kurukirite keke tama nyagirithetwe na ntoto chioge ndikuchi kugitika bwega buru turamwira barabara ye ina thina na aratuthigiririe kwanya atenda chume bibinga akwe na tumwira mantu yau ko tukuona ni muntu kuthigirira antu muno ruare barabara ye bikibiki itakila lakini ruare kinyo kana kakaroma njirene nindaike mwa kuringwa nontu barabara ina nkanya muno na nebui tware athiringi 70 kumawe talare kuringa na barabara ya thoki na bikibiki ra kunda moto lakini mwangatha hii bikibiki batu na miriti maori batu ringi 50 na ringi 40 kuma kene tama witelare kinya biashara cia mira twathiro nga saindi cia mweri ene nontu barabara kutuka barabara ngari tiomboka matatua itere barabara kuma kene tama wite monga lamine ara kene kiula kuringa no era thoki kona kinya kene tama primary ugatukane tama primary ugakolelira sibi eko biekara hospitali ugakunya kene tama primary no na Kenyatta hospital kuringa no sukuru etheri no ibwethe tuirasi na nkona burura turaita mbere ana bakire ya kinya thina lakini tha nkona twisawa na iba kuona kwa kuthomera muthia kariba bari gwa kirebo kireba kwenda ikiriro kiao kikaithira gikithikiro ni utongere bori buriku na kinya kuona mawiti na mbere turenda muntu uratukwira nteto na tuthigirira no tukwenda Ruto na Tinjai mheshimiwa wetu Tinjai bethora bawatanirite nikienda baomba ngui kena bawele bawatanire kenda ngui ye yombekana nontu ibo baina maendeleo Antonia Ntoto Chewero TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu na mutegeri nteto iji cia tutam one term nicho siasa iria ciithiritwe muno cikioneka kagitene gaka na kinya ntuko ya igoro uria uguchwa giti kia ungavana Mithika Linturi na arethiritwe akiathakirira ambunge amwe na kinya ngavana wa kaunti ya Meru niwe mutumantu ithinkia na kumwira ati we kwithirwa bakikathwa werune na Rais Ruto nyumene au kawithone nethairwa kinya agita kwithirwa agichoana ana kawira Mwangaza na kagitene kaka turi na minister ndene ya thirikari je kaunti ya Meru ndenda kuigwa uge bwaku Anturibi utwire kethira uchore buria burio na ndika na uritaniria ngugi buria burio tabore akari bakwithura bagikatha Julius Taitumu kethira ioma uchore bubu bugeta mwaka 2027 wije kinya kagita karia rais arari mathikone ezethe wa Taitumu na arethirwe akiuria karibu kumwitikiria kairi kana ari yani Julius Taitumu nandi na igoro nawe Linturi ethirwa akigweta ati na ije Rais Ruto bubwega na mwije more than 20 years na mwije ari murongo na abathakirira tigeni gwitikia muntu ujo ni untu bukairira
Tutam? Okay, actually, siasa ifane muno, Mithika arua na ichi Ruto muno. Oyaura nani bichi Mithika. Bichi Mithika nani na inya muno. Nende, kankwire, Mithika ntikwe muto muthogu. Lakini Mithika is on a revenge mission. Irero akakuriya nontu bakubutwa. Achagua kakuriya nontu bakubutwa. Baina maruru ya maingi muno. No tiro muntu aina maruru au anuku abo bwega. Ni president akwata mic akawankava na mutu mana tete thiri. Kakwenda kwa riorongo kwina thiri miru. Achoka akaua thaituma kare manto thaituma kwa ibalitana iria ngui. It is true ibalitana iria ngui no tukona kariba kuba kwa tona thoko tona bi na tona bi. Duru mutuma itonete ya level 5 nukona ngoroba thaikiaki ire wakwa jeshi irugwe kuyura. Nongeleta SU na ito bingi muno kuritaniria ku kwa ngwatano wenjia myabo mbere na mboru yakutare athiri uti development iyo kiona kile president wa Ruto atatu rekuo aka Omar Ruto neta gutirimana na Kawira Mwangaza iyo propaganda je siasa i propaganda no tunoika gonya Kawira kwa fagia Ruto fagia watamu fagia na to fagia muntu butirimana nwe i propaganda mutegeri zau ne maoni za minister ndene ya thirikari ya kaunti ya Meru na ngeta na mere kuthwa nkimuria maoni jawe mwanya kuringana na nteto chieto endekagite ne gaka katuthe tukimenyithwa uria tukumurika urimi bwa kenginyo kiria kize kene ta black soldier fly lava. Rosemary Murori uria ne wakuma mukawe ne jwa kisimani ne agutara uria mtu ombekia gutumira matigari ja irio kuthondeka kenginyo giki kiria ne bia kuria bia bata kirenguku nelikithenji katumenyithie. Uramenya rukoro kuma kiririko riaku kana mushiju waku no rugarure ruka urimi bori na uguni. Kugwate ugeni kiri gicunte kia murimi uri ume tuthomithanie ajate rukone ende turikire urimi bwa mwanya bwa black soldier fly lava. Igatumenya murimi wetu wa ntuku ya narua. Nire mbetagwa Rosemary Murori na ndi murimi wa black soldier fly lava. No withiro gishuria black soldier fly lava ni mbio iri magwatia na iri na uguni boreku. Rosemary na gututariria ni shamaginyo jaria to producer kuma kitchen waste tukaomba kuja kulia tukaomba kufindi ngoko tukaomba kufindi ng'ombe tukaomba kufindi samaki tukaomba kufindi tugure toto nini kiri uria ukwenda kuambiria urimi bopore buthithikaga atia na manginyo jajari magwatia. Nontu gutina njete na kitchen waste either maboga makima muchere ukagia waste yeu ya kitchen ukamiga for like 2 days igatuika moist arafu ugachwa mbewe ile ya kwambiriria. Mbewe ya kwambiriria ni nkarashi ya black soldier fly ile itanete kana ikomokete into small lava. Lava ya komoka ugasie findi na kitchen waste. Manginyo jajari na uguni boriku kirindithia aciarikia kujaria. It's very very nutritious. Nontu ina 40% crude protein. Maginyo jaja tukaba samaki jakali ojo, tubenguku jakali ojo, tuthie na irio cia ngurwe tuwe tugure toto nini. It's very rich in protein and itumaga ngurwe ika pick very fast in terms of and also in terms of immunity. Kana tukathia tukamix na irio cia ng'ombe tukafindi ng'ombe. Womba kuringithania ndethi kirejaga manginyo jaja na irio bia kugura. Kiumaga very rich kana nutritious mborea. It is a very important amendment ya muthetu jwetu kana muthanga. Na aria tulimaga mboga kana vegetables tutumagira mborea eju kwa kulima urimi ura tulima gwa agriculture kana wewe na kitchen garden ugatumira mborea gwa kitchen garden. It's very rich. Good thing is that kwa animal feeds protein is the most expensive. Kuma maginyo jaja ukona 40% crude protein. Iwe ga reduce the cost of production in terms of buying the animal feed by almost 40%. Nele wa kithenji moremi oreume.
Akariba gatithine riri ntura iri wodini ya Thangatha tigania East ni bathithitie maandamano kuregana na mibango ya kuthamia obisi cia ACC kuma Uragate mwanka kathithine bariuga kuthamwa kwa obisi ezi gukabaringithia na njira etibui bakiuga kinya kuri na obisi ingi cia gitumi kinya nkurukire babweri kwithirwa bakeri ende batena chio. Brian Kimathi ari na nteto tariria. Ni akariba gatithine sublocation Thangatha 1 Tigania East bandamanite kuregana na kira bakuga ni mubango ja kureta ACC kuma ntere cia Uragate Tharaka na kumureta thoke gatithine. Ndenda kwira mheshimiwa wetu Bwana Mburu, tafadhali ethe dio una kuretwa na nginya twetu wetwa na tu watu te mwenda ya ngora cia kwe ezio ya kura naretetwa o tafadhali nguromba iromba ambe arwa mange inya batu turetero wetwa kiembeni na gitumi kiao gya kuregana na kuretwa kwa ACC uju ACC weyete umesendia Tharaka na arethetwo ni Mburu na makamu wa rais na ito baromba tafadhali ACC waya tukainyeleka saidi nundu kinya thai twaewa sabutivo na gute maendeleo tuona oni thuru watu tu mwenda sisi ambaye analeta hapa Alhamisi 2016 sisi tunakataa. Sisi tutaki aletwe kwa maana akiletwa mahali hapa sisi tunaona tutaumia. Hapa kulikuwa na polisi ilikuwa imejengewa hapa Kiembeni, ilitolewa. Andi ofisi ilikuwa inajengwa, ilikuwa tu inaendelea, ikakuja ikapingwa. Lakini kwa sensa Tharaka kunaendelea kujengwa na wakubwa wanaletwa na hakuna pingamizi. Mbona sensa kwa inaletwa pingamizi? Nundu badwe kambe yetu ya Kiembeni ni waingire na utethia uwere mandu thai sabusibu wetu wa ateki pa wakinyereko akaumaruka akaora wa Mburu nendi kinya torokereta kuria egembe agwetu Kiembeni obisi bwarwa mire askari twatsunirwe na toe twareterwa ndi ngauria ruyere na rungi ruria nandi ni bethirite bena iromba kiri ura ni mubunge wa Mburu wa Buri na munini wa rais Kithure Kindiki. Na tunaomba mheshimiwa wetu Mburu na ndai kujua kana kwamba ama sisi tukasendea Tharaka ukuje hiyo siku kabla hiyo siku ifike. Tumekupea siku 7 ukuje utueleze hayo mambo kinangombaga. Ndenda kuria kindikiri no waku wa Meru na Tharaka na antu bamwe na iwa amwira kwenda kututhamia watu antu ba Kiembeni ni bibi otuma basa ini bana bamporo na unku ibare na moruara weta kosaini ni kenda bado antu ba Meru tuinyelwa tote kwenda manto uyendelea atwe kwenda kuvinyira nundu twima Kenya matukatu mwanda twakunenge wikindiki uko ntona tweleze mondo atu uwe ko twendia era makamu wetu wa rais Bwana Kindiki ethe ni wobo sainanete mandu no karembia setu uwere twere tuthame twete wembe ke report la Ndeto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Akari ntere chia kebonga ni boketie matete iguru ria wongere kuba wagagia bakiuga baturaga no gwabo nene ni untu bwa mpithukiri chia enyangia biashara bare athira kunyamarua ni ambaka kita kareba ni tenja nyuma ya kuinga nduka chiao. Makena Mbabu na riboti nkuruki. Kariba kibunga wadia marimantini bagutariria kuongereka kwa wagi wa wekaria market ino bakiuga wamba ni wongerekete guntu guku muno. Security era nene muno irionekana utugo antu berara kugania mbu bagituragwa bagitemangawa abiashara bare barutagira wira wao guntu guku bariuga bate kuruta wira wao na thayo gikira nduka jao kubunjo na kwiwambia riria benukite omba aga ukauria muntu wina nduka guku thaira aingaga agachuya ukaba mirango na into bionde nuntu ibakuna mirango bakaita bora bena njire moya kurura mirango tutakomenya njira mbiyo ibakuia bakathongira bakaia nabu nuntu bo batiena gintu gya kwendia na no mwanka bare no mwanka banywe biashara ba Kibunga toriuma Kibunga wainga biashara yaku urethi ukebithaga no ntuko ebu kagenda agu aitha gutunywa thimu
tubia toroko ukuthukumite tukuthukua ukoria bwe tugatura kibunga no kana tukathama ageni batigire kuya kibunga no ntuba mathara mara mari kibunga ikwagia security mara mugeni akuya gwaka nyomba ikuya kwaraganwa akinuka ugu tukoria security ra kibunga ri na ta ni atigiro kuregwa kana na ta thirikari ni ugire ibare agwe na gwa na inchi kana antu bara bakuruta biashara ide itagirite ndene ya kibunga. Bariuga wongereku ana babate kuthi cukuru bakuthiuruka maketi ino ni untu umwe uria ukureta wagi wa wikaria mbere ma security ya kibunga iriyania na gutwika kwina ana baingi muno babata kuthi cukuru ka baba umite cukuru baya banjiria kuruta biashara irita kwendekana na thirikari raithite na metho no tiri atwere kujukia nyuma ni kibunga ni ingite muno na insecurity kuragwa ukathingatiri kuo binge bia biumanite na antu kuragwa kinya mchana tukethira mtu no mutemange no mungere because of insecurity mantu momonde mariumania na tabia iri kwendelea ndani ya kibunga na thirikari raithite kurikiria gutuga gwogwengwa kinya weguo tiemu lingange kana tira ijwa no kwigwa wena ugwa aya nonto no kuthuka antu barokomana na bo ikomana na muntu wewengwa tisoba utiumba kwaraniria nwe utiumba kumenya na atakari utiumba kumenya imbiyo arite konenkana ya bimye biere thikari thati itithukia tua ya kumenyera twana otu batwika tubagwata aciari bao kana bathukiana baba bacheri aciari bao na bari tukathukecheria na twathukecheria tiyo timu ya kumenya tarikathi bariromba untu uyu kuraithirirwa na kwigirwa wikaria mwega security yetu twirigirite tutethi thirikari no tutikwenda tiuta wananchi twanjiria kujukia tuachie twira tukwenda kujukia lakini tukwenda kweyana tuguira tukonenkera thirikari yeigwe tushughulikira otherwise ukaya kwithire tijukia tua tiuguta wananchi tukwithira na twanjiria kujukia matagaria mara tukonimo makaruthata magatutethia itukuromba bwega no ntukwigwa itwareterwe anene ba thirikari itwareterwe ospindi itukuromba areterwe askari bakugana nikenga bamo guturutira wira ire kwendeka iturutirwa wira ndene ya turima nkiripotera Waru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabua kuri na nguto ciethirite ikithiuruka ati kuri na minista umwe thirikari-ini ya Meru uria ukubanga gucieberia gitine kenda kuromba kura cia mubunge wa Igembe Central kuringana na tunyoni mtu twetu sisi ujo nethirite akiriunga nturene guchogwa timbaru bwa siasa kuma kiria kari aria kinya kwirika gutetheria biashara bakangeta na njira ya kuthirwa kubothiria murigo jogoti buria bugitagwa thokone. Duncan Mwathi hari na ripoti nkuruki. Waziri wa Ruyi thirikari ya Isaac Mutuma Baptista Mureke Kanyaru no mwabara batonyete kigireni kurwera gite kia mubunge gicigo mbunge kia Igembe Central na tayari na ebumirite na gukinya thoko ya Kangeta na kure asesi ya kanso ya kiumia kimwe na ende Kanyoni muntu hikaebumirite na gutumenyithia waziri uyu na kwenda kubuta ngugi ya CEC na kuthungira kiri siasa na kiongo na kubuta ngugi wake arenda kwerekeria kiri mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe Central ndani kile batwe itokuibwa ya muno kinya no ntuba urora turire thoko ituri thoko kiumia lakini batu antu bakangeta itokuibwa ya muno na inyonge ya turire thoko kinya mweri kana kinya mwaka turirwe batwe torua buto batu bito tekwenda tu siasa siandwa turenda muntu wende oroke ya turire thoko batu antu betha bakiro yanjirenge bakeya kuyoto andamane thitu tutekwenda maandamano turenda muntu ari athoko kithana turira ne ya turombe kura batu bito kwenda ikurombo kura ivo ya nonto nyambo Kanyaru turira thoko nenya bau bange bonde simua bonde bonko kuromba kura aibu ikuya kurea bila bionde akenda kurea ai karibu turira kila kitu alafu renge naryo turenda kuwa turenda abarombe kura na amani abiashara baba iba mushokeretie nkatho nontu bakure asesi ino lakini amonogu iba muritie na tariria mirandi ira gwigitwa kireta nterecia Igembe kuma kagita karatu ikire CEC amwe na ite binge nkutho bira gwigitwa gikarira atukaibwa ko bakwenda kurisaini ngwe kende ya tura ura ndaburi ire thoko ne bibia ndabutethirwo ngwe ni mweshimi worore kuo kenda twandamana tukiwa mona urora ire thoko akubutethwa ngwe no urore kuo turuwanjire kwenda kuninganithia antu betu bakangeta tutimienda akwithira uwe no aero ngui ekurita ngui county no tina njendere uya kuinda turire rui mali fulani na kithira ngui ukurema yo uwe ngui ukurema no ntu wina ite bibingi muma
tutikuminya ngui birite thacua no tutaigwa mwana okangeta andiki through utongoria bwaku tutaigwa kana gathome thacua through utongoria bwaku boite mwanja bakirikiria bariuga bo barenda siasa cia thiri na batire tayari kumira kiri maandamano nuntu bwa mpatho cia siasa cia muntu kiumbe muntu waga kuyana maandamano sendireku kurisaini ngwe utumba kuo kubweta ukubutithwa no kwenda kwebela ngwene utume akurombete kinge we wa point mali kuwende ketano kwenda kurisaini kirozavi tobata yeto utulira kanso pambere ba uto atuinyeli kanso na wazima tunga tuiria ira ko ndena mwerekero atatu oke adai twasangia muntu moyora weyete no ntobote thiantu ko muntu atakubitandili cha omeoke atomo kumela sendi rangi to mwene puti watheria Kristo nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi twenda kuigwa o kaire kethera nturibietire kia CCM na ije kethera kuri na gintu tagiki kiria nande kethiritwe kikarika kiri county ya Meru na mheshimiwa Bahatwe ande kibante to kana kumana na uria ndathoma report ije ndauga kanyoni mtu wetu auga ende kuri na mukari uragwetarie tu auga Baptista Kanyaru na tutethete muno kagutwira nwe kana nuize mantu za uyo majari okwewe ukwenda kubuta ngugi etaguchwagite kana uni barambiche demo intu wa kanyoni muntu ende nonto nkona bisha ewe screenine na ndego antu bakiwa Baptista na tutethetie mia no Baptista ai muntu momo ya sana first assembly and grorito kuma first assembly na area assembly iwakili na nethe takita ngo nyinge muno kinyala antu bakwa na ite bibingi wankenya kabarero goti inye director majani ai nanguge nyinge muno na thaiwa sirio roi na winta iko Kanyaru akiwa na kuromba giti lakini kuna dalili ya mvua tu wa mawingu ukona una ameanto barua atrombete kira kuromba meitu cheboto satanto usatanto abere ndipo bokiaria tumeni signals ende isigino automa lakini tiako ende kwe ngugiara design iwaziri very hard working actually nwe waziri roe muntu very hard working na muntu mpete nyeshi marinene so antu ibare kente tuingi igitara kinya menya na kairinya kagita ka kurizani kuringana na ai kaita ka kurizani ka next year February so nanga kenda wengwa kurizani thai ila design mapema na kinya resignation ne challenge roy court you can even no rombe kura kinya ore tene court ne chokire baba inge muno vale state muno ya waikura mathwani ya muntu na kione ikia muntu igagwitha ike itocho na wacha this person na aka arrested no resigna no eta court ya uchokia wachoka ngoine so mantu ya Baptista nteme yakwa honi na uwete na kuromba kura endunda lili ni kuonania na kwe bangi bavuga ko tabanya dalili nyite kumenyekana odije ko mtora akana ate kono okare akome okamona akano ko riri akamatete ka so ibo nya siasa ikarau thank you very much zau ne maoni janto ribetire kya gwethro agitwekira mantu werone uria jethiritwe zagikara ende na ndengeta nambe no kumenyithia nteto ne ati munini wa county commissioner wa Isiolo Central James Masharia ne agwatanirite na mabisa Borisi barwangirwa ngapu ne bathithite musako jwa Nchobi ndege na mithemba inge ya mbogita iria ititikiritwe ni watho kire musako jojo ne bagwete rita igana rimwe ria 25 cia muna lita 300 cia mugata na kinyarita igana rimwe na 20 cia changa banta murangeri ari na ripoti nkuruki SCC James Masharia wa Isiolo East muna maabisa kuma National Government Administration Police Unit ngapo ibathithitie musako jwa corona ndawa cia mbogita muna Nchobi ndege ni watho araba gwatire lita 145 cia Nchobi ndege ni watho na tumemanage ku subdue wale vijana ambao tumepata wakijidunga na hizo madawa za kulevya. Kutoka hapo tumeweza kutembelea dance za Shang'aa kama 3 ambayo tumemanage kunet pombe haramu aina ya Muna
125 liters. Tukapata 300 liters ya mogasha ambayo inatumika kwa production ya hiyo shang'aa. Pia shang'aa tumepata 120 liters ambayo iko mbele yenu, na brewing apparatus 56 ambazo tumenasa kwa notorious brewers ambao wanajulikana Isiolo. So sisi tunaendelea, tuko na instruction from our county commissioner that we must rectify the mess that is in this town, na hatutasita kufuata amri mpaka tuhakikishe tumerudisha sanity na watu wetu wanaendelea na hali yao ya maisha. ACC ojo naithete mukana kire aringi biashara ndege ni watho akiuga bakarona wendie bubu bwanda wa ndege ni watho monka batigere ni kuthira county na ya Isiolo. Wale watu ambao wanapika hii takataka hii pombe haramu wameweza kupotea, lakini ni watu tunajua, tumeacha information ni either wahame Isiolo ama wajisalimishe. Hiyo ndio tumewacha kwa ground, kwa sababu ni watu tunajua, na tutawaendea hata usiku ya manane. Hawana lao hapa, kwa sababu hatuwezi endelea kuona mtu mmoja akijitajirisha at the expense of our whole community. So tunalenga bula pesa, kwa sababu hapa kama town center ile vijana wanajidunga, wanajulikana, wako nyuma ya Westgate, na ikiendelea hivi hata hiyo soko tutafunga mpaka tuhakikishe hakuna madawa hapa. Narombete akari gwitaniria ngugi na mabicha abo kare kenda bomba kurwa na ndawa ichi chiambo gita. Na tunahimiza jamii kama ya bula pesa, kwa mfano hawana mahali ingine ya kuita nyumbani, na ili kama kesho yao itakuwa lazima watoe hii wahuni ambao wameingia kwa jamii, wanauza madawa, wanatengeneza pombe haramu, nia yao ni faida. So hata wale wafanya biashara wako hapo, watupe intelligence. Watu wakiona watu tu wanatuita, tunatoa hao watu hapo, kwa sababu hao watu ndio wanapiga watu geta. Nkiripotera ntato chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Ndoa gati ka Iran na Israel ni kwirika kuringithia bonene wendia bwa majani za Kenya nthigurune Chiaome. Akiaria murungamiri wa kiwanda gya Kiegoi-ini we Daniel Kanja augite majani za maingi ni jaregerete portini ya Mombasa na kinyakiri meli iria chiri rungu rwa urungamiri bwa nthiguru ya Iran. Dennis Mugendi na ripoti iji. Ndua iria itite na mbere gatigati ka nthiguru ya Irani na Amerika igwatanirite na Israeli, indua itambite nthiguru na ingi iririganiritie ta Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Lebanon na ingi. Nthiguru nacio cijikene kwithirwo iri thoko inene ya majani jaria jaumaga nthiguru ya Kenya. Kuringana na murungamiri kiwanda kia majani gya Kiegoi Daniel Kanja, ariathira ni majani jama ingi jaria arimi bakirite na jathietwe indi ni tani inyingi iremerete portini Mombasa, akinya ni meri inyingi irija kamatite iremerete iriene tontu bwandwa eu ni ndingo inene kiri biashara ya majani. Hii vita ambayo imetokezea kati ya Iran, Amerika na Israel imekuwa nayo na athari za kipekee ambayo hatujawahi kuziona. Kwanza ni vile wamefunga njia ya meli, na shai yetu inaenda kwa meli. Kama hiyo njia inaitwa Strait of Hormuz, hiyo imefungwa na Iran. Hiyo ndio njia ya kuaccess market yetu kwa hizo nchi ziko hapo Gulf states. Na ni vizuri ku note ya kwamba more than 70% ya chai yetu huwa inauzwa kwa those Gulf states, na ni vyema tuwe tukiwaombea mambo mazuri, maana wakati wako na shida, hiyo shida inarudi mpaka hapa kwetu. Wakati imefungwa kuko na dray ya meli zimefungiwa, haziwezi pita njia. Kwa hivyo ni kumaanisha chai haisongi vile inastahili kusonga. Hiyo imeleta kitu moja,
gharama kwa wanunuzi ambao ni exporters. Ni tontubu aliwa kuombekana kinyampu misema lei ikaringika tontu majanja mengi yatendetwe na bo iromba ni thirikari gutonyera na kairindwa kuthira. Wakati vita tu ilianza hivi na wanunuzi wanachukua muda tuseme wa miezi 2-3 in the high seas. Ile shai ilikuwa kwa high seas ilikwama, haiwezi ingia. Then wakati wamekwama na majani kwa mikono yao, ni kumaanisha hawaja offroad hiyo stocks, hawajapata pesa ya kurudi ndio wanunue. So ilikwama ile iko kwa meli, ikakwamisha ile ambao wangefaulu kununua. So imekwama kidogo kwa warehouse. Ukiangalia ile tunaita absorption rate, ile ya kwamba ile shai tumepeleka Mombasa imenunuliwa kiasi gani, imebaki kiasi gani, hiyo absorption rate imerudi chini. Dennis Mugendi, Wero TV. Kiwandeni kya majani ya Kiegoi wandini ya Kiegoi Ntobochio, Yembe South, County ya Meru. Munini wa ngavana Linda Kiome ni arikithitie ati bakathura budget ya kurungamira mukondo jwa iri jwa Governors Cup, na we akiaria Minister wa Michetho Elias Murega augite thirikari ni kuritaniria ngugi na ndwangi cha gitumi cha michetho kenda gutigira mukondo jwa iri jwa matinda jaja gukinyanira bobwega. Muthuri Muriuki na Nteto Nkuruki. Munini wa ngavana Noeli Dakiome gwitina ndi baketho bagikira mbeca cia gutigira ati michetho ira itite mbere ya Governors Cup nyamo katutite ikethwa ikicethwa no ntibonete michetho iji igiukiire muno mbeu mbithi tuthithitie budget proposal budget yetu kinya mwaka jujungi tukethra tukipromota ayouth betu gukurukira ge talent ingwetekia next time tuga expand nkurukia ura twambiritie mwaka juju, lakini kinyayo ituthithiretie budget ikethra ere continuous tutekuthirikiria ja jojo ni jumwambirio jo gukuria ayouth betu. Undu bubu bukirikithwe Minister wa Michetho no Elias Murega uraugite na ndi bombitinya gutwa antu bangi bakaome atere gukuria yewa bebi kuonekana biurinde na county Meru na inya itumbite kwarika the legend Anderson ore wari Man U na muchethi kuma Brazil na area no ntinya bongo be establish academy outside inya obeja kuona ni atatomba gutethaniria we establish academies as a Meru as one of the sustainable program to the future na ikyo tugo appeal through the easy tomba kwethira twina all the scout kwa mieri kathumba nandi michetho Governors Cup ni tutete na mbere kimichetho ndwiro na kinyamibire maguru kiari na arume aranti kwa kimieji michetho ije kethwe kirikira tukamberia michetho eu on Saturday rukere twamberitie na athletics itukuburomba bwinde bweje bukujire bweje tutindanire tweje tukujire tukiona nthaka cietu na ari betu korona baraba guchetha michetho eu amwe na athletics bakiogea na bagichetha mubira kiwa kira kinene ni kia milioni 1 kira kinini buru ni kia 100,000 tukethirwa at least twina team 8 rekethirwa igiparticipate antu kweu 4 chairmen na 4 chairwomen ara tukethirwa twina finals ijere na playoff ijere chonde igachethirwa aja Kinoru stadium au tukethirwa twina sub county teams ira chethirwa chochinda number 1s chonde ikezaza for the awarding ceremony ntibatu enderete na mipango na yonde isambamba ugategera kieni gike kuma narua tukethirwa twigita all the preparation ikenda twithirwa achethi utukomba kuona inji. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiriro Kangangi. Rais William Ruto ni agwete ogeni timu ya Kenya ya Junior Starlets na Harambee Stars kiricha ya rukire garune yawe ni aria abaethiritwe ya kibathagania bendera ya Kenya ni kenda onde berigiri kwerekera Spain kiri moritani za mbere za nkindano ya World Cup. Tunaomba kauneza to provide their medical cover to all of us, all of the players
to all of the players, the technical bench. Juu unapata time mtu ameumia, mchezaji ameumia. Where we are coming from ni a poor background. Mzazi haizi afford kulipa the medication. Juu unapata mtu anafaa kwenda surgery, but I believe the surgery inaweza kuwa expensive. So wazazi wetu hawana hiyo pesa hiyo ku afford kulipa. So tunaomba kama unaweza tusaidia na hiyo medical cover. Then affordable houses. Tunaomba affordable houses, Mr. President. Juu most of us tunatoka kwa ghetto. Unaona? We are going to compete at the World Cup. We want to go beyond the group stages. And then now, once we go beyond the group stages, taking a team to the World Cup twice is not easy. So, Mr. President, my first request would be, please see that they have a contract with the government, that they may continue to nurture talent every single day, and World Cup should be a routine for the technical bench. The nation was anxious. Coach Cheche, I am sure, noted that. In those first few minutes, the atmosphere was intimidating for everyone. Many teams in that position would have retreated, but you didn't. In the 71st minute, Gaudensha Maloba, a round of applause for her. A young girl from Lindi, here in Kibra, scored the equalizer that changed the direction of the match. Today, the nation salutes you. You have achieved something no Kenyan football coach, man and woman, has ever achieved. You have guided a national team to FIFA World Cup twice. On behalf of the people of Kenya, nasema asante. Our commitment goes beyond infrastructure. Last year alone, the government of Kenya spent 4.5 billion Kenya shillings to support our national teams, covering accommodation, kits, allowances, and logistics, so that our athletes can train and compete in dignity. Sema, mnataka kila mmoja wenu apate nafasi ya kuwa na bima ya afya. Na nakubaliana na nyinyi 100%. Katiba ya Kenya inasema katika sehemu ya 43, afya sio starehe ya wale wanaweza. Afya ni haki ya kila Mkenya. Ngagucokeria nkatho cha mwanya mutegeri kugwatanira na bao twekire nteto cietu cieru thaa ithatu indi nyuma akagita agati kuraja tukethira tukigwatanira na minista Nturi Bietirikia nikenda ethirwe agitutariria rugendo rwawe nikenda ugwe hau ukarinde withirwe ugikirwo inya kumania na rugono ruu rwawe. Rietwa ni Maureen Kinya, monanirio to mathithio ni Maureen Kirimi, ngibotigana buria gukari kiri mubango joto buruke ndene ya Weru FM 96.4. Ngibetere tabakiona bora France kuthagikima Spain, lakini shock kwenu mutashtuka tena sana. Nonto ntikuona ndikuria Spain bali cheda bali yani bali na ngwataniro inene muno. Ni wote twende, kama ni kuenda tunaenda sisi wote, kama ni kurudi narudi sisi wote. Na nkudhugania batache nchete ya mure gear. Ilo ba itende gutwikira sasa ndio wanataka kuweka gear 3. Bara cheda na tu gear 2 au ni nini? Katwetere mubirora poto kebukinye kebali kireye pora muwekera gear 3 we nike gear 1 yatwetere mwini wetagwa ni Jovio
Jovio na udhiabore na rariria muri kiri mitandao nauga anenkagira mwana wake thimu atumira weekends peke yake ya reta ya muri discussion ino muno kiri antu kiri batu kwa ni young mothers bomba kuthoba kutho ya muri discussion na ntiye gwa mutegeri agu gwaku onenkagira mwana waku thimu kagita kana ata nonto ntugino Vikings yatwikire mwana kenda aria ithimo mwana kenda rutha anything anapatiwa tu simu inya umwake thithia ategete thimu no mwanka kaigwa ri thimu ni yagu inya gitumwa atiumba kuthakithia ntie gwaku munenkangagira muri thimu often akautha aikarakara niho kana akamba kuthakigitaga ata oya kuthoma ntugi ni nyaba riuga kama ni kusoma athoma na thimu inu kwa katuni ukauga ariona ya muri katuni ntie kuwa ngambio kokomero no menye bange na taba nenkairwa abaguriru ichiao imagine baguriru ichiao kabisa no wone kinya agaeto igina atiegwa ukimwariria atumba atiegwa wona amamire kire katuni kau kago no monkorio wifi kanda ta kenda gutega kenda uthabure gwe ntie waku na to muthamba bubanga bangaga Cheryl eto ni Gabriela Cheryl Gabriela no mite kwa kita gata Unite Kenya mwana ni mbita kwarirwe na yareta ya muri mixed reaction sana na ntiko menya wo maipuporiko ntie kana no yaratumite ni biashara ilikuwa kana imuntu gunge no antu bari ari ya muri story yako mwanya